ni kemungkinan saja bahaya naga. Diakui atau tidak, HP ni kecek membutuh nah hadirin. Tak apa saya sekini. Cak situ makin banyak lagi bini adalah gara-gara HP ni kan. Okey kan? Sebanyak lagi bini makin tak kebecaan. Padahal saat bin ampun puluhan tahun. Andi anak. Osom HP ngani kemungkinan butuh hadirin gara-gara HP ni. Eki. Awalnya cuma curhat. Lama-lama merasa nyaman. Lama-lama merasa kangen. Pahala kena lo ikendai. Panabit makin di laki pas status antara sepena ate lakena orang sepekere bekto teroma lopa sajen are sajen yang sara bekto abe ngalamun rasa ate tero apolong niat ate tapi tak kira teka tak ngala akeng terong ampo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, guru beten kaula juga guru pada ajunan, saya kesempatan mangken sami-sami hadir. Ajunan semulja Kiai Haji Musleh Adnan, pengasuh pondok pesantren Nahdlatul Ta'limiyah, palakpak pamekasan dek selerana beten kaula ngaturake ta'zim ben hormat seagung-agungipun. Ajunan semulja Kiai Haji Abdus Somad, Kiai Haji Zainuddin, Kiai Haji Abdul Azim, Kiai Haji Zubairi Soleh, Kiai Haji Muhaidi, ajunan Kiai Abdul Mukid, Kiai Zubaidi Muntasir, Kiai Abu Saruddin, Kiai Sarum, Kiai Muhammad Arifin, Kiai Suliman, Kiai Zainal Abidin, tertak kalib ajunan Kiai Asimuddin, ben seteja para kiai, seteja para guru-guru ngaji selain seampun hadir nyuun soporah. Tak bisa nyebut tung situng karena terbatas pengauning beten kaula. Namun meskipun beten kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak ngorangi ta'zim dan hormat beten kaula dek keajunan. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat secara khusus pemangku Tisa Dumpoh Temor beserta aparatur Tisa Epon, jajaran majelis pengasuh dari Pondok Pesantren Al-Ghazali, ajunan Kiai Haji Mashkur Mahfud, ajunan Kiai Haji Mukra SAG,
Ajunan Kiai Haji Imam Ghazali, Kiai Haji Sakibul Khair, Kiai Haji Labibur Rahman, ben seteja jajaran majelis masyayikh dari keluarga pondok pesantren Al-Ghazali sangat badan kaula amul jaki, badan kaula ta'zimi, ben seteja hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat, da ajunan seteja badan kaula amul jaki, ben badan kaula yakin hakul yakin ajunan seteja imul jaki Allah. Alhamdulillah, kesempatan samangken kaula benajunan sareng Allah takdir apangki apolong dalam keadaan sehat. Langkong-langkong apangki ben alengkina kaula ajunan saat mangken dalam keadaan ala kotoat. Semoga perpangkian kak dinto beni cuma itunya bisaos sampai ke akhirat kaula benajunan semoga pakun epapolong dalam keadaan kenging ridho ipun Allah Subhanahu wa taala. Seteja sehadir menter ebetetia ahli swarga. Amin Allahumma. Salawat ben salam ngereng atoraki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi. Kalaben salawat ben salam kak dinto kaula benajunan anyuon samoga kaula benajunan sehadir saat mangken termasuk ada ke kelompok ben golongan syafaati bi Gusti Kanjeng Nabi yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Kalaben oleh syafaat ta'ajunan Gusti Kanjeng Nabi kaula benajunan make sakecek tak kira nyeting dek neraka na ipon Allah manter sakak dinto bedena. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin seemul jaki Allah, pendidikan kaula ben ajunan diharapkan akan mencetak auladan mubarakin, auladan solihin. Setiap orang sepo kak dinto ar pernah nak potoh trotetia nak poto setako de ajunan Allah, trotetia nak poto sesolihin ben solihat. Cuman ten kula sering mendapat iman kak diman. Orang ngagungi potra kak dinto pada ben orang namen padi. Proses pendidikan itu pada ben orang manca. Cek pun orang Bangkalan mun nemen padi ni ke manca. Kanton apa nyamana? Pada ki. Jadi di dalam pendidikan anak kita itu sama halnya kita manja. Ki manca ni kawan. Orang manca ni ka muntro oleh na gentengah. Sepertama, tanah seepancai kotu genteng. Senomor dua, bibit seetamen kotu genteng. Senomor telo, ampon tombu nangkin rabeti dari bebe. Nangkin rabu, nangkin rao. Napa rao? Napa rao? Nabu reba. Tombu ke atas abua mangken kau tu jaga dari perek. Pada perek kan tohi. Mun proses nikah kapi berjalan sesuai aturan, insya Allah padi na banyak, padi na meras. Keng mun salah situng dari ki puru di proses sabeda se orang beda se salah, maka olehna tak sesuai kelaban arpan kaula ajunan. Mangkana mun pendidikan potra kula ben ajunan ampun pasakola. Ampun pangaci, mi pakun tak sesuai kalaban arpan, jak salah aki pendidikan gelu, tore teku proses dari adat ni ke ampun sesuai kalaban SOP pada papunten. Sepertama, orang mancak ni ke sekutu genteng tahanan gelu, membian ni ke saben abu, membian. Okey, ni ke saben ni ke. Beni canggu, le cang Allah saya kocak saben. Nisaukum harthul lakum, faktu harthakum anna syi'tum. Bini na sampian, panika sabe na sampian. Anapa mi ika bela sabe? Beni pulan keneng na manca. Sabe, si keneng na manca ni ka sabe. Beni pulan sabe keneng na manca. Anapa ring bini mai pada aki kala bentana?
Orang menam menikah hadirin, sepaling berpengaruh nikah apa cangtanan. Nikah bibit dah. Tangkan cara. Bikina. Saya tamen. Suruh mulai kada ni. Mulai. Ya mun ring manca kan kita menaki jadi kin celet lagi gelu. Mun tak celet lagi kan lo odi. Ring manca. Mirip ben apa? Dua ribu mulai kapi kak. Orang akan ring manca mirip kok. Nah, apa sih mirip bahaya kudina ni? Allahumma sholli ala Muhammad. Keng saya paling pengaruh bibit genteng ni penting. Keng saya paling penting gak dinto tanah seetam ni ketulan tu hadirin. Make lak sapora, make bibit tak pate genteng kak, make biki seetam tak pate genteng. Keng mun tanah ni kalan tu pekun dulu hadirin. Mun balik tak bisa lang teng. Bibit tegenteng super ngobeng ini kak. Oleh ngobengi sampean bibit tegenteng. Keng mun etamen kata nak kajal mate hadirin tak kira tumbuh. Jelas. Keng mun sabeuna ni kalantu bibit makelok pate genteng hadirin. Kor sabeuna ni kebecek etamen ni padi benih karo tumbuh padi. Make rebana tolos. Makana tandana sabeuna ni kah genteng teku rebana. Mun rebana tolos ngaku pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya gue sering cerita hadirin. Mun salah embuk nih kalau bisa. Mun embuk saya salah nih kak. Al-Quran beberapa kali sudah memberikan contoh. Pertama, ketika Nabi Nuh seorang nabi, seorang rasul, gara-gara sebini tak iman dek ke Allah. Putrana telok situng dari telok putrana Nabi Nuh nika ipa kafir sareng Allah. Serah Kanan. Padahal selake nabi selake rasul sebini polan tak iman putrana ipa kafir. Jelas. Sabora napa lereng jumpo temor. Beni nabi, beni rasul, beni pinter, beni ustad, beni kiai. Pah sebini tak abejeng. Teku oleh namun tak teti apsaap ya. Nabi Nuh ni gele putrana kafir gara-gara sebini tak iman ke Allah. Ada lagi. Coba perhatikan kisahnya Nabi Musa. Sering kula ngebela setiap pengajian. Ketika Fir'aun memberikan pengumuman. Malaikat. Fir'aun beri pengumuman. Beji laki pahate beji bini paudi. Arsaltu rasulan ila bani Israel. Saya akan mengutus rasul jawaban Allah dak ke bani Israel. Nyamana Musa. Sengkau bekal ngutus Musa. Akhirnya malaikat Jibril kak dinto entar ke bumi. Setiap orang rembi itu huibi malaikat Jibril. Karena takut lake, takut tepak keutusan seanya Musa ni ke seipate bi Fir'aun. Akhirnya malaikat Jibril turun ke bumi. Setiap orang rembi itu hui bi malaikat Jibril. Akhirnya beda orang rembi bejing lake nyamana Musa. Ir bi malaikat Jibril, erabat bi malaikat Jibril, kapolong bi malaikat Jibril. Sebab situng tempat ni kesaja ke malaikat Jibril. Kenapa mi eja bi malaikat Jibril? Karena kak dinto deki bekal dadi rasul seanya Nabi Musa. Tempat lain beda lahir bejik lake nyamana Musa kia. Tako epate Fir'aun buang ke sungai Enil. Jadi waktu ni ke Musa beda dua. Situng Musa erabat malaikat Jibril, situng Musa kak dinto buang ke sungai Enil. Buang ke sungai Enil temo bi bini na Fir'aun seanya Siti Asia. Pas ekala anak erabati Fir'aun. Sesitung erabati Fir'aun, sesitung erabati malaikat Jibril. Pagwajibun ulama فَمُوسَى الَّذِي رَبَّهُ جِبْرِيلُ كَافِرٌ وَمُوسَى الَّذِي رَبَّهُ فِرْعَوْنُ مُرْسَالٌ. Musa seerabat malaikat Jibril teti reng kafir, sementara Musa seerabat Fir'aun teti rasul. Mak terbalik. Jaringan seerabat jauh kacik-kacik situng erabat bi malaikat. Beda orang selebih bagus dari malaikat. Mun abahas masalah nafsu. Malaikat ni kata andi nafsu sama sekali hadirin. Artinya malaikat lo teman dosa sama sekali. Keng Musa seera beti malaikat Jibril teti orang kafir.
Sementara situnga era bet Fir'aun. Beda orang selebih cuba dari Fir'aun. Ada kah? Mun mangkenan. Cak Fir'aun dia ketega ngaku pangeran. Minta sembah Fir'aun. Keng seera beti Fir'aun. Teti rasul, teti utusan. Mak balik. Padahal seera bet ngaki buru nikah. Cepon ulama situng ala senah. Sabena lain. Senabi Musa ni terlahir dari orang bini soliha. Sementara Musa Samir ini ke orang sepo bini ini ke kafir da ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka anak engkau beben kak dintoh. Tetina lain meskipun searabet kak dintoh. Orang bagus keng mun bungkani ketombu dari sabe. Saya tak genteng oleh napa kun tak genteng hadirin. Artinya mun beda orang asakolah. Mun beda orang ngaji. Mun duka ponduk pesantren. Pleman pakun tak pati saya. Cek pun ulama, cek kormo kornyal aki pun duk gelu gagal. Benih. Ada pun duk ngajari coba hadirin. Mek pakun tak bagus. Bisa saja keng tumbuh dari sabar. Saya tak pati genteng. Akhirnya tumbuh na pakun tak ning bebecek. Akhirnya tumbuh na pakun rosak. Makanya itu aki nabuk. Sambian ni kementer teti orang bini solihah kapi. Amin. Menter teti orang bini bagus kapi. Amin. Sehingga sampian ni kamu la solihah putrana sampian insyaallah titi auladan mubarakin nak foto se bagus nak foto se barokah menter segak dinto bedena amin Allahumma de mangken pertanyaannya seni kaya pun gelak dibun lagi musleh ladung kadung pelamba sa kabin dung kadung pelamba pun sa keluargaan ang mangken la bede la tombu mangken tombu na nikah. Jadi umpama sabar lebeni sabar lantu tepak ka sabar kajal, keng la kadung tombu mangkin dek remah mun la kadung oleh tombu nikah. Maka perawatan nikah cepon ulama tidak berhenti dengan perawatan ketika lambok sabar kita etamen nih. Meskipun lestari etamen nih bahkan la tombu, bahkan anak mangkin la beda. Mun ki usaha kau leben ajunan, putra kau leben ajunan insyaallah bakal epasai. Cara dek remah, saya nomor situng. Pabanyak kau leben ajunan adua de Allah terutama sampian buk dan gula malama isodere ngabala reng bini ni keseten pun tenaan di 4 terakat salah situng ada ke Allah untuk nak foto situng mun bisa pasai mun tak bisa jaga malam lagi ni kejaga insyaallah jaga tahu apa ni sejaga nomor 3 mun tak bisa apa-apa, mun tak bisa jaga malam. Terakati kelaben maus Al-Qur'an. Mun maus Al-Qur'an gula benajunan kita sempat. Seterakhir nomor 4, sedekah. Mun asadekah sampean sebut ya Allah sedekatin gula eke beje terakat anak pututin gula sebagai pendidikan. Nikahnya mana arao. Jadi gelak sabena sampean tombu ampon maka kau tu jaga dari baba kalaban cara erabu, kalaban cara erao. Keng sebaling bagus kak. Orang arao ni kak, torok di nikah. Bapak ni kak manti, keng mantian sampian tu. Mantian orang bini. Anak apa mak mantian orang bini? Pulang ke anak ni kesecek melarat tebeni bapak tapi embu. Gitu. Makanya gue udah ngebela eman gak diman. Mun berdereng bini bisa antar ke pengajian. Ni kata keng orang bini solihahungku. Karena antar kak kantor ni kesecek melarat sampian. Mpiane kesemang kata gelo, saya asik sak kalam biboy saya sehari, hari bari mana ke pasar, hari mana ke teman, hari mana kan berak setengah jam meruah, oke kan? Mari sedek kampian saya masang bulu kecek, sudah iya. Bulu kecek lanceng bahasa pedaan nyetir TV, lebur jalan nggak nak tal pentalan deh iya. Pakai berperangin, tengah jalan berkeleperan deh iya. Debak ke pengajian pangal tok sebaru kali situ sakit tebris. Pada tahu sampai limusin. Jadi bek melarat nih kak, bek melarat. Bila lebih pak nak kanan cina kanak kini. Selain tujuh kapi, teku. Saya tambu sekali bergelak sudah aja. Bang kipun kia lagi kandang tenang kok roh andim bersengem penana. Aduh menik ya Allah, amu lagi ngandung ngasih pemelarat sampai rembiing sampai nyusuh. Bila lebih pah anak laki para umur 2 tahun, cek pun orang bini, mun anak laki nih, kepah para umur 2 tahun pah nyusuh, ngike selagi kina tumbuh, lakar dah iya mun laki, jipuk tak seraja tak sekeni, anak maksud ta, anak sekeni an ben seraja, an mun laki, boleh toh orang, Allahumma sholli ala Muhammad. Lesa ampun apa dini ke abua. Mun lamar putok, mun lamar rabu dari pungka, tua aki, tarakataki, nyo onaki dak ke Allah.
Seterakhir jaga tombuna padi ini kecek sampai ekakan pre. Artinya anak sel ampun ambu dari sekolahan, ambu dari pondok, jaga cek sampai oleh nakak dinto patade pergaulan, patade HP, patade TV, patade cak kancaan seampun ada pak kecompo. Karena makin penyakit anak kena munduk benak kena ngaji nih kan. Makanya gula ngabala Imam Zarnuji teman adabu nang kitab Ta'limul Muta'allim yahtaju fit ta'allumi wat tafaqquhi ila jiddi thalathin. Telok ni kau kutu kerja sama dan sama-sama kerja. Anak pangaci, ring tua ben guru pada ajaga. Kanto make ibelai kitab, make ibelai akhlak, make ibelai Quran. Keng mun dapat kecompo bi ring tua ni kata ajaga tak kira beda online hadirin. Karena sekolahan pondok ni cuma teori, sementara praktik ni beda compo. Kanto make ngaji tak buambu, sekolah tak buambu. Keng dapat karoma anang main HP tak ambu sakali etorot. Acak kancaan benoreng seta ajeng bejeng etorot. Leng-lelengan arung perengan benak kana bini etorot make ibeli kitab tak kira beda online nah beni sekolahan segagal keng kuleben sampean tak aja ketika beda compo etorot make coba potran kuleben sampean nah debu nake mesti gelak mun pak berarti keng ngongguan debu nake mesti gelak mun pak berarti keng ngongguan kan makin nih kesejak mabudu nih engki kan nih kemakin sejak bahaya naga diakui atau tidak HP ini kejak mabudu nah hadirin. Tak apa saya sekini, cak situ makin banyak lagi bini adalah gara-gara HP ni kan. Okey kan? Sebanyak lagi bini makin tak kebecaan, padahal saat bin ampun puluhan tahun, andi anak, osom HP ngani makin butuh hadirin gara-gara HP ni. Eki, awalnya cuma curhat, lama-lama merasa nyaman, lama-lama merasa kangen, pahala kena lo ikan dei. Panabit makin di laki pas status antara sepena ate lakena orang sepekere bekto teroma lopa sajen are sajen yang sara bekto abe ngalamun rasa ate tero apolong niat ate tapi tak kira teka tak ngala akeng tero ngampo nyampit pole ginare pemule aja setua butuh gara-gara HP ini kak. Nah benar boleh segini. Cina kan lagi ni makin di tengah sekolah tanya aki bimbung. Beda guru na cong nyampit. Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Embung ngalak sandal pendong bon sandal kering tu ajawab dia iya. Pendong cedek ke jiwiko. Ajawab gak bahaya tah. Atas saya sabuk nak kanang buru ke boro. Damma cong malam damma mulai damma kakek. Sambil buru sambil nyampit. Jauh kok jauh. Jangan tanya, serbuk ke. Kaki sampai mulai dikit muntan dok cedek aja. Kia tole, sorry ye. Oleh nak siapa je bu? Ada bu, ada. Kula ngebala iman kaman. Kita tidak bisa melawan arus. Kula ben sampean tak bisa alaban keberadaan zaman. Lo bisa makin. Tapi setidak-tidaknya jangan sampai terhanyut. Mun makin bah anang iroja main HP, iroja ikuti pilok bisa kak. Terus oni ngawring ngegula. Mun bah, alhamdulillah kok iroma. Tangan alok ikuti TV sekali, cengkok tak beli TV. Kita ikuti TV ekonomian, ikuti TV aja aja. Mun soro melawan arus gak mungkin. Gula ben sampean mangkene pada beneng nang ilmu songai ya be. Mun soro acilan kau loh, mustahil bahasa Arab. Keng seten pun aja sampai ikelanyu. Nak kana amain HP, keniscayaan gak bisa dihindari. Artinya pokun kau tu amain HP, keng kau tu betesi nikah. Kita bisa meminimalisir. Umpamana anak sampean pak minta HP, bu HP. Ande iya mau nak kana gini no. Bahasa ni kasih pada dua, nak kana gini benring bini tempona sakit, pada ngaji ya. Reng bini ni mun sakit manja, kasabo. Coba nak kena bini mun sakit, orang bini sakit ni payah tanduk ngakan bisa laki apa taburi. Bakso le ya. Hija.
Mie ayam kah. Rawon le enggak. Nasi padang enggak. Nasi goreng enggak. Pecel iya. Nasi pecel maksudnya. Kan beda nasi pecel kan? Iya. Haku-haku. Mungkin mun nak kana iro jamin HP tak bisa kan? Lo bisa. Tapi beda carana harus diminimalisir. Kenapa diminimalisir dulu? Apa? Korangi. Makanya dia pun ahli psikologis anak. Nah karena kini ini kemun tempo nak main HP, mun romoro ikan lah abis sambian, salah HP nata ibeki, anak nangis minta lah terganggu. Maka cara nah, ya to dibeki, nak karena kini main HP. Tapi kudu bektoe, bu HP bu, ya, keng, setengah jam yo, perjanjian dulu. Iya setengah jam, tekut jam yo. Cerum lanceng beda ekol 6, dekik cerum lanceng beda ekol 12, HP ini biko ekala. Sedikit cara nak, jelas bu. Ada cerum lanceng beda ekol 6. Dekik mun cerum lanceng beda ekol 12 biko HP na ekala kabele le 10 menit cong le 20 menit depak kol 12 ya wis kalak geluh mun amen HP kedi boleh marina isa mun ecenci kedi marina isa nikah sampian salah HP na ekala nikah ibeki nak kanang sampian tak kira nangis minta lah tak kira terganggu anang sampian tak kira minta HP mun tak teke depak ke bekto isa si ecenci nak kana kini kamu dicenci tajam ke bekto si ecenci kasa buktena mun nak kena kene bimbang icik cenci bah lo iberi mereka sampai kiamat itu gue bi anak. Oke kan? Jadi mun sedekah bagi. Tapi cak makin deka repot kan. Beni embuk ungban bapang si abet sih. Justru toro kadang saya bahaya ring tuan. Andi anak umur 2 tahun, andi anak umur 3 tahun. Anak ang aku jo anang pa aktif embung atana embung ngabe kombe tako anang ngaganggu ka embung si atana anang epatoro ka YouTube beda sahabat ya cak gulian di nak mantul li kan anang begitu lo jam deh oke kan apa nak boleh malam Jumat jam mek lakol sanga anang pakun tak lum tedung, pakai muka ki upin ipin bipang, upin ipin jong, embung bang ngocak, mulai kamar sinyal tak nyaman, coba kebudin langker kakek, buru anang keluar upin ipin di dalam upan ipun, makin lambe nak kini tak tedung ni kapan debet, dekeng mun lambe mun anak lo tedung, cara ide remah cara nama le anak ni ketuli tedung, mun makin mun diberi apa, jangan tak tedung anak. Lawa ketua Nabi samain slot sampai sopu pakuntak itu. Nggih. Mun lambe anak ni ka malam Jumat embungan di parlo. Mah anang tak lum itu. Bapang jo lambe apu kok masuk gelim sarung pahamunya di dalam. Bau. Sini kelam. Bau. Tako anang marketek kapan anang itu marketek embung saya bau bipang. Alhamdulillah sing andi alek boleh dia. Candi anak lema oleh na bau ngapi. Jadi iya saya hadir termasuk senduku umik, cak pada oleh nabaung kia dia. Pada oleh nabaung ngaban kula pada. Bapak Ibu hadirin hadirat muslimin muslimat oleh nabaung saya muljaki Allah. 40 menit lah. Ya cak lagi muslim lagi orang pakuntoron. Bonus. Saya minta bonus mun lakenan ruwayu. Mun lakenan makiti hae diberi abiko. Caki ngonceng 2 kali di nak minta bonus bani karo verde na maki model gemet ta melo kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Dari nak kanak kene beranjak ke dewasa makin. Ini kasih banyak butuh bagian pemuda-pemudi ini ku tak HP boleh makin. Ku tak HP boleh. Cara berpakaian makin ni kasih ni bendian, nintai HP. Nintai HP. Mun beda kayak laki makin gelenun pah antengan rok luar. Benih beda nyoro juga. Nik nih oleh kantun. Fashion yang berbeda-beda itu. Nik ketiti promotor nih. Nik bahaya. Mangkana dan gula mada pak eman gak dimantori awas si areng sareng. Sekolaan pasti emulang saya. Pondok pasti emulang saya.
Keng depak kecompok mun tak jaga butuh hadirin. Pergaulan ben HP ni kesecek bahaya nah. Mun lambek sampai berdebuan al bintu fis sunduk wal khabar fis suq. Mun nak kanak bini beda ilmu kamar tak war keluaran. Ni kelambek tanda orang bini bagus. Mangken ni kemun beda nak kanak bini pak tak war keluar di ilmu kamar. A video callan tak buang-buang jo. Okey kan? Tamun lambat nil pun ada tak kul 12 malam minta gratisan. Mangken kak kur beda paket aja na apa-apa. Beni karo suara mangken amun temun makin lebet HP mangken. Bisa ngirim gambar, bisa ngirim video, bisa ngirim foto. Foto na apaan saya kirim? Oning gula ben sampean. Tak kira oning, makanya perlu didekati, awasi. Makle potra gula ben ajunan ipa selamat sareng Allah Subhanahu. Bentak langkong tang le alek gula mada pai man kadiman. Tang le alek sekita alake. He, kidingaki. Sambian muni pun tilpun bi tang kanca le. Mun kanca gula ni ka ngecet ka sambian, acelak sambi akacang ngala odeng ilem peteh. Mun melak pedeng imata keng mun medem beda iate. Kidingaki tang le alek sekita alake. Cek je bara jaja. Cek je bara jaja. Napa boleh karo jak matur makin aku ya cak Inggris. I love you. You love me. You and me lapan-lapan. Cek je bara jaja. Kebele kak, sambian kak pada keng lebur keten gula. Tak usah pun tilpunan, tak usah ngecek video callan. Ring sepo gula ki cukup entare pentah. Mun kilem mentale, berarti lah kareng laki bagus. Keng mun ki banyak alasan, tak alak kole, engkau ki orang tua le, pret. Cak je partai je kareng laki le, ring laki je nakal kapi, kecuali engkau. Ben kok mayu. Oh, cai kerobri lagu PPPP kelompang lah kelepek-kelepek kage. PPPP kelompang, bibir ceruk saloni, mi semadu korang, akebayan cukemi. Lah kelepek-kelepek kerobri lagu dah iya leka kage. Oh, kong reng laki ni, kemak yang ngocak lebu dah remah, montak kilometer, cak je bar caja, keng meri ya juga. Rake laki, wah cara mada iya ada engkau tak. Pokong boleh mandi kantom pian kebela ke selake. Mas, saya butuh kepastian hari ini juga. Kau mau melamarku atau lu gue? Tulan. Njak mun setika. Oh, andai kelakal sambian. Muntak kilometer, cendai kelakal. Cendai kelakal. Mentir bi Allah ipa selamat akapi. Mentir bi Allah ipa bajra akapi. Mentir bi Allah ipa selamat akapi. Amin. Pon, jadi sepertama torok dari sabah si genteng keluh. Menter kita keluarga teti orang bini sesolihah. Amin. Ladung kadung keluarga anak la kadung teti. Mangken ampun tombu pon, panjang la tombu mangken. Tori rabeti kala bencara rabu, kala bencara irao. Artena dua aki terakataki ke Allah. Kala bencara apa? Situ mun bisa pasai. Ternyata sejumlah ulama Indonesia ni kau teti. Riwayatnya ketika dibaca sejarah, ring sepona ahli apa sakapi. Cuman gula ngebele man kaman. Mun lambek ni ke magi apa se gula tak keton. Cak lambek ni ke gi laip lakar melarat se eka kana. Jadi lambek ni ke antara apa sebelum apa se kecik jidi karo. Jadi mun makin berbera apa se ni. Mun lambek ulama ahli jaga malam ni ke ya biasa ka iki. Cak dengan lambek lampu kita masuk iki. Kol beluk ni ke orang latih dungkap pi cak ngeleleng sepeda tak ada. Ifi lu andi HP hilo oso. Kol beluk tedung kol telok ni kampun tobuk cak lebih to ngecem. Mun makin kan lo bisa juga kol telok. Cak dengan kol 2 kilo ngide makin. Si nomor telok pola bisa kelaban Al-Quran. Terakati. Tak bisa kelaban Al-Quran. Kelaban apa? Sodekoe. Sadekai. Jelas. Sadekai. Mantir ke Allah Subhanahu wa taala bisa etapai mun la etapai sini meskipun anak ampun lebih dari luar, anak ampun sekolah. Lambak ku lebih najunan tak solihah. Keng anak makin sa sekolah terakati itu aki. InsyaAllah putra kau lebih najunan. Iyo babi Allah. Tetinak foto solihin ben solihan. Amin Allahumma. Anak lah sekolah. Ampun mengenyam pendidikan. Compok to dijaga. Areng-sareng. Kanto kiai seajaga. Keng compok tak mungkin kiai entarkah. Compong kau lebih najunan bang sebem. Tak mungkin kan? Tak mungkin hadirin. Tak mungkin. Tak kira. Jadi gula benajunan. Maka kanto ya ciri abajeng. Keng muni Roma sopu tak ngiding lo eja ke ibi ring tuana. Tak kira abajeng putra gula benajunan. Keng mun la kedua kanto ejaga. Compo ejaga. InsyaAllah putra gula benajunan bekal tertinak foto solihin ben solihat. Mun la ejaga kedua ki pakun coba. Mungkin nasibnya mana. Takdir pun bengki.
Padahal sahabatnya lah genteng, lah erabu, lah erau. Lah jaga dari perek pas ki kepa, ki keng landik tandi rizki gula benajunan. Keng insya Allah. Paling sebab ke aing baca insya Allah. Paling sebab ke aing baca, gula sering berdepak. Paling apalong benda jual minyak mah kita tak beli om. Paling usaha insya Allah. Mentar putra-putra kaula ajunan sebedeka ditoh. Epete tinak foto solihin ben solihat bisa macelep kaula ben ajunan ring sepona dari tunya kantos ke akhirat. Mantir sekak dinto bedena. Amin Allahumma. Mun kurutan gula mesen sanika. Cek pun kurutan gula seten pun tenah. Mungkin terakat sempak ni kalau bisa. Epa saya tak bisa. Gula benajunan cek malam tak bisa. Gula benajunan ngaji Quran tak bisa. Gula benajunan asada kaeman. Seten pun tenah idilim meresa are. Na anak gula ben sampian keremi Fatihah le kebiring tuana. Keremi Fatihah. Jadi mbian bila waktu tenang napa mari maurib napa mari isa mbian pah maca ki Fatihah. Al-Fatihatu ila hadratin Nabil Mustafa. Mun tahu ni Arab tahu saja Arab tak tepak ketua na Petra saya baca. Tahu ki langsung gue Fatihah ni kaya Allah ini atakina anak ten kule sebeda pendidikan petet yakina foto soleh ben solihah. Kota bela sung sebutnya mana anak ten kule seanya misnari petet yakin anak sebagus Al-Fatihah. Cepon guru ten gula mun anang telok Fatihah na kira maki telok kali cuken benih pah Fatihah tu ngiro ketelok. Insya Allah bi Allah bekal ibadat tina foto solihin ben solihat. Jelas ki. Jelas menter bisa ngamal laki. Amin Allahumma menter bisa ekalakoh etarakati putra kaula benajunan sehingga putra kaula benajunan kak dintoh ibadat tina foto solihin ben solihat. Allahumma yakin sebaling gampang sodako ni kak kula make malam mak cerita sodara ika teka hajat kak sodako ni empian hajat na apa aboy keng mun sodako ni kak ikalakoh kontan sodako ni kula cerita lagi setuju mak kita setuju ke cerita bi kula teman katamu yang dari gelis Bengkalan aja ngunceng kacompo terus na tanggal 13 Muharram ketika etek kujat wal tanggal 13 Muharram Kak dinto aise daerah Rampenang Sampang. Dan kula keng terong ngonceng panjenengan kiai epakon embu betulan embu kula cek ngefen ka sampiane gua. Jadi sing ngefen ka kula ke bagian moro-moro sangang polo belum polo ru aku. Mun bagian sedengud. Mun bagian sedengud aku beda sing ngefen ka kula. Ete ku bi kula aise Rampenang tititan kula tak langkong seporana kula ampun aise Rampenang. Oh kita napa kiai pala aise cek dengan keng kula sing ngonceng lambat mau digeluh. Amit. Le sebelum mulai ni kapah aculu obeng ke kula. Asalaman PC. Kula biasa ni compok ni kemun beda orang ngonceng tak oleh jadwal. Ka PC ni kula lo ndak mun tak ipaksa. Wah. Ya mun dipaksa mati tak tahu kana bargen amplop po. Tetibi kula empon dikal salam pian negeri ujau, pian jadwal tak mangki pah pian pagi abri obeng enten kiai. Nika ada hubung na ben sing ngonceng. Jadi pun nembu epakon sedekah aki keng lihat ka hajat. Jadi oleh tak oleh jadwal pakun kutu sedekah aki keng lihat ka hajat. Eka Allah bi kulo si mungkin takut coba ibu rung aki kay. Mole orang abi kulo bitong pesenan nika. Ketika ibitong ternyata beng niku tak pah 5 juta kak. Tak usah mundin de kemarin. Ki hahu. Tak usah main ton megeton ya. Kula ku tak pakai pikiran selok bisa kak. Benih kayak bunyi kilo acara mana 5 juta benar boleh benih. Benih kula sekira pikiran bulan sabri banyak gelu cek 5 juta kak cek ke Malaysia tak oleh 5 juta sebulan. Akhirnya kula kira pikiran tamu ini kamu lebitan kula. Bi kula pahit telepon saya Rampenang. Nyaman ke sehari impian nanti oncengan 13 Muharram. Nika keng beda orang ngonceng acara mantan tak ningoba igelis. Pahabi pese cek benyang. Pola ding umpian cek yang liya boy jang kula. Ding sampean ibu ki kasih egelis sampean digantian ada lain. Pah nyampir saya Rampenang. Bu, sekelangkong kiai, sekelangkong. Bamak sekelangkong ke. Kula begelak niat nilpuna sampean terus ngoba jadwal dik kiai. Keng kula kira pikiran toko bisa sampean dipanglo sing ngoba kula. Pah kula kita nilpun sampean pah nilpun kada pah yobo cek sekelangkong ngemun senika. Kula mikir tembus mon 5 juta rek. Lecen mun 5 juta. Terus kadang ngoba jadwal rat malarat kula. Tak kinoba, au bertibi mun tepan 5 juta kak. Nih kebenih cerita na orang kula tibi sing alam ini. Bi kula kalau kebela mangken hajat na apa sampean sedekah, pabanyak sedekah. Bekal teka hajat nih kebuktena. Tak nginep di Allah. Ya keng 5 juta kak. Yang ya cerita nikah.
Secerita ni ke. Kuliah ke bela kesampian ya bukti bahwa sedekah ni kita hajat kontan. Karena karbon sopu ni kepada malaikat adu aki. Allahumma timun fikon khalafa. Pun sopu kepada malaikat adu aki. Mangkana orang yang ahli sedekah pasti teka hajat. Kini ke buktena. Nomor 2 kalau abi kuliah ke cerita ya bocoran ke jemput moreki. Bocoran. Jadi mun sampean ngunceng leku pah epol jadwal esekap bilo bisa. Pah tro bisa. Ngak ni kecarana bukan kira. Hahu. Yen mun jemput emor cek lan oleh gula kak kantor tak usah 5 juta. Pak juta sangat seket gelem gula kak. Mon. Ki furu ki saya pada pak ki sana usam biar gajak manter eke ngak na ben manter ya malaki nah. Tarakati ki bu tua ki. Ben tori jaga sampun ada pak kecompok jaga putrana jaga areng-sareng insyaallah mun sagak dinto proses insyaallah maki bu dua tak cek saran ben insyaallah bakal sukses insyaallah. Amin Allahumma. Sagak dinto bisa pada pak. Korang mayu mun korang kamanto. Pato buka bi gula. Dan gula ki terjadwal kending kemarin. Ki ngal dia keng telepon kita nyaut. Sekali toh nyuun sabora menter beda manfaat. Nyereng bah tutup kala doa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li masyayikhina wa li asatidatina wa li muallimina wa li ashabi huquqi wajibati alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha aynama kanu min ahli la ilaha illallah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت ورحمة عند الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا بسوء الخاتمة واجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا بقول لا إله إلا الله. اللهم اجعلنا وأهل بيتنا وذرياتنا والطلابات الغزالي اللهم اجعلنا وإياهم من أهل التقى والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وأهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الضير إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا وإياهم من أهل الشفاعة ومن أهل السلام في الدنيا والآخرة وأدخلنا الجنة معهم يا الله. اللهم اجعلنا وإياهم من أهل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. يا مهيمن يا سلام بالنبي وبأم المؤمنين. تقبل دعاءنا كما تقبلت دعاء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ببركة أسرار الفاتحة. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.